Karbi Anglong ben West Karbi Anglong arlo lo kacharli ahin paprang dunang ji pulote sorkari lo than ba atum amit thang asomara tuma phan sarkar school alongsi lo kacharli dunang ji la amlo pulote quality education ang thek chelong popusi United Students Union of Karbi Anglong mate thi hek pen USUKA ahin pen ke jongpon aho Karbi Anglong Autonomous Council along Dr. Tuliram Ronghang CM nangman det pen longri arlo lo kacharli ahin ke paprang dunji aphan mate quality education ke wanja phan bor iponlo bonta bangso quality education na bang non puanta longri arlo thekpon long lelang bangso alam lake Karbi Anglong life ahin pen le kaning je ponalam kali bangso alam lake United Students Union of Karbi Anglong asong pensi kaning je pon alam the USUKA amai phu bibison teron pen kaning je pona tengke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo lo kacharli ahin ko ansi ke paprang dun nangjima lake non hejong gonotsav hut pensi ang thek lang tanlo bangso hur Assam aro district ke do angbong pen Karbi Anglong henlo kepaphi dun nailo pule pudet seta henone lasi jongsi lo kapacharli ahin paprang dunangji pulote government school athan bangatum asomar aphan sorkari school alongsi lo pacharli dun veknangji puta bibison teron pen ningje pon Karbi Anglong orisi toklang hina susi paprang du nahi pute jesmet per bangke government school than bang tu bangke amena somar government school ang pachari dun dekni atheni dung thekam long je ongdung government school than bang pini ani anta penan amena school somar dun bangke government school long ke tu bang dung thekam long le lapen Karbi Anglong lo quality education manji pura Karbi Anglong autonomous council education yen richard top bia ke hai bang tuar piari school ke do anong dalan di ka homri pado ponos tame ini dung thekam long lo je no het bangso guno so bari jalang thekam Karbi Anglong hela result ke kheng no nai mate papi nai lo lapen apar me aru pre 2023 ani Assam Dipu Tarnang Solong Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma ben Dr. Tuliram Ronghang mate Karbi Anglong Autonomous Council CM thing no salang ni jodo je Karbi Anglong lo toklang hin pipu bangke alang ni tame apuchi order lo bisiku lasi Richard Tobia kai to education em at ni datan bangke alang ni tame thangna kachilar bang thek bang thek tak bisik lang daklo Kedamtang Dipu tara langso along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ke pachini ponke kacharli anathu Karbi Anglong arlo paphidun piklang posi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang angno pachini ponlo lapen education em Richard Tokbi amit hang asai cheklem pami me puke daksi klang tan lo posi United Students Union of Karbi Anglong akong chunbang Jintu Hajarika hinpen ningje ponthu Ohomor Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ahi kori Karbi Anglongor পহাপালি CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙাঙৰ সাক্ষাৎ তেওঁ নিজেই ক'লে যে কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষা এডুকেশ্যন যটো বিভাগ সেই বিভাগটো ব্যৰ্থতা হৈছে ইয়াত কি বুজাব বিচাৰে ইয়াত হেতুৱে বুজালে যে কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানটো অধুগতিলৈ গৈ আছে হেহে আমি বাৰম্বাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক বা আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ দি থকাৰ পিছত বাৰম্বাৰ সংবাদ মাধ্যমে কৈ থকাৰ পিছতো কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষকসকলে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ওপৰত কোনো যেনে ধৰণৰ গুৰুত্ব ল'ব লাগে তেনে ধৰণৰ আমি গুৰুত্ব লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই হেহে আজি মানে যোনটো আপোনাৰ গুণোৎসৱ ৰিজাল্ট আজি ইয়াতে গম পোৱা যায় যে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থতা হৈছে Habar ke hatpen Harsing Rongpi Karbi Anglong live